No, lepo pozdravljeni še v popoldanskem delu današnje Zgodovine na špici. Pozdrav ne tako tukaj prisotnim, kakor vsem preko, se pravi online, preko Zooma. Ta panel ima naslov Socialistično samoupravljanje v občini in poslušali bomo tri predavanja, se pravi imamo tri gostje in pa na koncu bo raziskovalec domači, če tako rečem, iz našega inštituta bo podal svoj komentar. K besedi kar vabim prvo predavateljico, in sicer Tino Filipović, ki je asistentka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Puli ter sodelavka v projektu Mikrosocializem na Centru za kulturološka in zgodovinska raziskovanja socializma. Ona je tudi doktorantka na podiplomskem doktorskem študiju moderne in najnovejše hrvaške zgodovine v evropskem in pa v svetovnem kontekstu na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Tako da kar vabim, da začne sa svojim predavanjem. Hvala Blaž, hvala Ana i hvala kolegama sa inštituta što ste nas pozvali da imamo danas ovaj panel i prezentacije. Vidite moj naslov prezentacije, prisutni u svim zbivanjima, SUBNOR u političkom i društvenom životu općine u kasnom socijalizmu. Ono što ću u ovoj prezentaciji iznijeti jesu neki primjeri sa lokalne razine i to iz općine Labin u Istri i općine Sisak u središnjoj Hrvatskoj, koji su i moji case study na projektu Mikrosocijalizam na kojemu radim, na temi položaja i utjecaja SUBNOR-a, njegovih članova u politici i društvu. Tako da za ovu prezentaciju sam pripremila jedan pogled u ono što bi se moglo okarakterizirati kao politička djelatnost SUBNOR-a koja nije isključivo vezana uz proširenje prava, povlastica u socijalno-materijalnom smislu, već ono nešto što su oni činili ili nastojali napraviti za širu zajednicu, naravno i za svoje članove istovremeno, ali i nešto što su oni možda kritizirali, što ih je smetalo, što su htjeli promijeniti, na koji su način oni zapravo provodili tu svoju politiku, odnosno politiku nekakve vrste transmisije partijske vlasti, u ovom slučaju kao jedna društveno-politička organizacija. Godina je 1982. Labinska boračka organizacija, dakle SUBNOR je imao na teritorijalnoj razini organizacije od najniže, od mjesne zajednice pa sve do saveznog odbora na federalnoj razini. Općinski odbori su bili onako ključna lokalna boračka organizacija koja je onda koordinirala rad tih mjesnih udruženja boraca i zapravo komunicirala sa općinom i tu bila dakle glavni nekakav izvršni organ boračke organizacije uz naravno predsjedništvo SUBNOR-a u općini. U Labinu pretresaju te godine izvještaj o radu u protekle 4 godine, dakle od 78. do 82. i kažu kako su borci u žiži zbivanja, kako je općinski odbor u tom periodu održao 12 sjednica, predsjedništvo održalo čak 115 sjednica. I za sebe kažu sljedeće: Savez udruženja boraca bio je u proteklom razdoblju aktivni sudionik u gotovo svim političkim zbivanjima na području komune i slobodno se može reći da je kao specifična politička organizacija sačuvao ne samo svoju borbenu tradiciju, već i ugled kod radnih ljudi i građana. Iz ovog novinskog članka i iz njihovog izvještaja na općinskog odbora vidimo da su se oni najčešće bavili i pitanjima priznavanja staža, invalidsko-boračkom zaštitom, zdravstvenom zaštitom boraca, podizanjem, održavanjem spomena obilježja, organizacijom proslava, prikupljanjem povijesnih izvora kako bi mogli izdati jednu monografiju o povijesti NOB-a na Labinštini. Dakle, one nekakve karakteristične aktivnosti boračke organizacije koje su vrijedile za sve organizacije na čitavom terenu, ali ih zapravo to nije ograničavalo i nije spriječilo da jedan dio svojih aktivnosti posvete i praćenju lokalne politike, ekonomskih kretanja i infrastrukturnih planova u općini. Raspravljali su na svojim sjednicama općinskih odbora i dakle unutar predsjedništva koje je od 1974. u svojstvu delegacije u Društveno-političkom vijeću općine Labin
Upućivali su tako svoje prijedloge skupštini općine, analizirali su privredna kretanja u općini, recimo u ovom konkretnom periodu, raspravljali su o ostvarenju politike društveno-ekonomskog razvoja, provođenju politike ekonomske stabilizacije koja je bila izuzetno važna u 80-ima, bilancama sredstava opće i zajedničke potrošnje, dakle o nekakvim zajedničkim pitanjima koja su dakle interesirala i borce i dakle šire stanovništvo. Ovdje vidimo jedan konkretan primjer kako je sad funkcionirala ta boračka delegacija koja je onda potom ulazila u skupštinu. Dakle, unutar predsjedništva su oni raspravljali u ovom slučaju godine 83. Dakle, raspravljali su o izvršenju plana proizvodnje u lokalnim poduzećima na Labinštini za 1982. i o nacrtu proračuna općine Labin za 83. u sklopu dakle, javne rasprave koja je bila organizirana. Konkretno, smatraju da razlozi za neizvršavanje plana proizvodnje nisu dovoljno dobro elaborirani u izvješćima. Zapravo traže preciznije informacije o odgovornosti za neizvršenje planova, dakle, koji su objektivni, a koji su subjektivni razlozi. Dakle, oni su najčešće se osvrtali, pozivali ljude na odgovornost, rukovodeći kadar na odgovornost, tražili su detaljnije ko je odgovoran za neizvršenje planova, zašto je došlo do nekog neuspjeha i pokušali dakle ući u samu problematiku poslovanja poduzeća, s obzirom da su već bili daleko izvan tog radnog miljeja, tog centra političke moći, zapravo govori nešto o njihovoj želji, pokušaju da dakle utječu ili da ako ništa drugo prate, ostanu aktualni i u tim pitanjima, koji su na kraju krajeva i od pitanja financiranja općine i dakle općinskog budžeta iz kojeg se naravno onda i oni financiraju, tako da tu vidimo direktnu povezanost. Također smatraju da se boljom organizacijom rada i smanjenjem administrativnog osoblja kroz spajanje stručnih službi SIZ-ova i organa lokalne uprave, tako se može uštediti, što će naravno doprinijeti ekonomskoj stabilizaciji. Bilo je tu niza prijedloga, neću sada ulaziti u konkretne detalje, ali recimo smatrali su da bi općinska skupština trebala jasnije odrediti mjere za sprovođenje ekonomske stabilizacije. Predlagali su OUR-ima i radnim organizacijama na terenu da donesu nekakve normativne akte kojima će regulirati trošenje sredstava za reprezentaciju, reklamiranje, dakle ušteda. Kako je zapravo došlo do toga da partizanska veteranska organizacija ima toliki upliv ili toliku uključenost, toliku angažiranost u svakodnevnoj politici, u javnoj politici, zapravo u pitanja koja se možda direktno njih ni ne tiču, ali jednostavno imaju, dakle ta njihova aktivnost je imala svoju ulogu, svoju svrhu i svoje, naravno, zašto i zato. Na svjetskoj razini veteranski aktivizam se zbilja doista razlikuje i on može biti sadržan u nekakvoj borbi za vlastita prava koja zapravo može ići od štrajkova glađu, nekakvih ritualnih samoubojstava do uključivanja u civilno društvo, u nekakve civilne ekološke inicijative. Dakle, tu se veteranski aktivizam nakon Drugog svjetskog rata, ali i danas zaista vrlo razlikuje. I ono što su Crowdy, Diamond i Edel 2020. u svom istraživanju detektirali, to je da je taj veteranski aktivizam koji je povezan sa osiguravanjem povlastica veterana, sa borbom za njihova egzistencijalna, socijalno-materijalna prava, bio zapravo izraz, odnosno ovisio je o povoljnoj, odnosno nepovoljnoj strukturi političkih prilika. Pa sad u to ulazi svakako onaj cijeli proces od naravno kakav je bio Drugi svjetski rat, odnosno što su ti veterani u Drugom svjetskom ratu, dakle kako su ratovali, kakav je bio odnos snaga, što su doživjeli, pa do procesa demilitarizacije i uključenja u civilni život i onda naravno do suradnje sa vlasti koja je tada aktualna, dakle da li je ta suradnja povoljna, koliko im se daje prostora za njihove inicijative, koliko je razumijevanje za njihove potrebe i općenito, dakle cijela jedna mješavina mogućnosti i prilika koja naravno utječe na to kako su veterani prošli, jer naravno ima i slučajeva gdje su
veterani koji su bili na gubitničkoj strani u Drugom svjetskom ratu zapravo puno bolje prošli od recimo sovjetskih veterana za vrijeme Staljinove vlasti. SUBNOR je tu kao dobrovoljna društveno-politička organizacija bio i konstitutivni element Socijalističkog saveza radnog naroda. Naravno, vrlo se oslanjao na program SKJ, tvrdili su to je naš program i to moramo provoditi. Mi smo ipak ta nekakva snaga i oslonac Saveza komunista. Savez komunista se treba osloniti na nas i mi tu moramo biti nekakav intermezzo između dakle, vrha vlasti, politike i dakle, građana ili svih onih s kojima dolazimo u kontakt, ostalih društveno-političkih organizacija i svega. I sad ono što je zanimljivo za istaknuti je to zašto nisu oni sebe zvali veteranima, već borcima. To je ta neka razlika u semantičkom smislu koja je već vidljiva i na osnivačkom kongresu Saveza boraca 1947. gdje Tito kaže ovdje se ne radi o veteranima rata koji su položili svoje oružje, koji su odigrali svoju ulogu i sada u miru treba da dočekaju svoju duboku starost. Kad su govorili o sebi kao o veteranima, zapravo su govorili tako da bi se distancirali od pojma veterani, jer veteran su oni razumijevali kao i služeni vojnici koji više nemaju neku posebnu ulogu u društvu, već eto njihov highlight aktivnosti je prošao. Mi smo borci, mi gradimo socijalizam, gradimo sustav, gradimo društvo i moramo biti aktivni. Dakle, svugdje u prvim redovima i gajiti naše tradicije, to su vrlo često govorili. Do početka 60-ih, zapravo ovdje se radi na ovom slajdu o nekakvim vanjskim uvjetima koji su doveli do toga da SUBNOR u kasnom socijalizmu ipak može, dakle ima prostora i počinje se sve više baviti svakodnevnom politikom, a to je naravno situacija gdje su oni i zbog dakle, ekonomskog razvoja, decentralizacije općenito došli u poziciju da mogu, da su zapravo te nekakve procedure ostvarivanja ili borbe za socijalnu, materijalnu skrb prešle u ruke državne administracije, decentralizirani sustav skrbi. Do 60-ih on je bio isključivo stvar, nadležnost federacije. Od 60-ih onda zaduženja počinju dobivati republike i općine, što je bilo dosta značajno za kasni socijalizam, za razvoj općinskih organizacija općenito. Vidimo da je Komisija za boračko-invalidska pitanja pri Saboru Hrvatske osnovana 1967. Ona se zatim osnivala u onim općinama u kojima je bilo za to interesa i mogućnosti, tako da je postojala i na lokalnoj razini. U njoj su naravno sjedili članovi SUBNOR-a uz predstavnike stručnih službi i dakle, zahvaljujući preporuci koja je stigla odmah godinu nakon, boračka zaštita se unaprijedila i u općini. Dakle, počinju se osnivati fondovi za dodatnu materijalnu pomoć borcima, za stambenu izgradnju, dakle od nekakvih nekakvih financijskih doplataka, novčanih doplataka onima koji su slabijeg imovinskog statusa do doplatci za djecu koja se školuju izvan matične općine, pomoć, sufinanciranje toplica, povoljniji krediti za izgradnju kuća i slično. Zapravo su ti nekakvi problemi boračke organizacije prešli kao u ruke, kao briga šire društvene zajednice. Naravno, sve to zato što je i republički budžet tih godina bio na granici, dakle nije se mogao više rastegnuti, nije mogao obuhvatiti veći krug boraca, odnosno nije mogao im dati dovoljnu razgranatu skrb onakvu kakvu su oni tražili. Uvijek je bilo lokalnih problema, lokalnih situacija koje su onda mogle kroz te općinske fondove u koje su uplaćivale radne organizacije koje su, dakle, uplaćivale su i radne organizacije i općinski proračun onda mogli sebi osigurati dodatnu pomoć koja im je bila potrebna. Unutarnji faktori politizacije organizacije su više manje definirani nekakvom, dakle, ustavom iz 1963. Društveno-političke organizacije dobivaju svoje mjesto u političkom životu federacije, definiraju se kao one koje sudjeluju u kreiranju i provođenju politike i politizaciji masa. Vidimo ovdje predsjednika Sisačke boračke organizacije krajem 69. napominje da
brod naše organizacije prestane krstarit po vodama socijale i da se uputi na široku pučinu burnih političkih zbivanja u našem samoupravnom društvu. Taj izlazak, oni su to nazvali izlazak iz staleške začahurenosti, iz nekakve sfere u kojima se brinu samo o socijalno-materijalnim problemima, a sada mi moramo tu sudjelovati kao jedan aktivni politički faktor u društvu. Privredna i društvena reforma iz 65. je prema Rankoviću trebalo poslužiti kao impuls za, naravno, opet prevazilaženje zatvorenosti organizacije u sebe, dakle za širi politički angažman boraca. Naravno i smjena ratne generacije u SKJ 68. i 69. pred 9. kongres SKJ. Vidimo ovdje po postotku da je recimo za borce u Hrvatskoj bila dosta značajna, dakle čak 5,5 puta brža dinamika umirovljenja boraca u usporedbi s ostalim osiguranicima prema Republičkom zavodu za socijalno osiguranje. Dakle, i to je jedan element koji onda doprinio tome da se SUBNOR reorganizira i da, dakle, posveti svoju aktivnost praćenju politike. Dakle, ipak su izašli iz one nekakve uobičajene sfere radnog okruženja i svega onog što sam prije spomenula i sada zapravo napuštaju rukovodeće funkcije, napuštaju možda nekakve direktorske pozicije ili nekakve druge važne javne funkcije i sada su, dakle, u mirovini protiv svoje volje, jedan dio svakako, i zapravo sad, a još uvijek osjećaju da mogu društvu dati. I ono što je važno, neki su to smatrali nekakvom produženom patriotskom, dakle, djelatnošću. Dakle, patriotizam koji je u ratu iskazivan drugačije, sada se kao u društvu može na taj način dati. Dakle, društvu oni još imaju nešto novo za pružiti. 6. kongres SUBNOR-a Jugoslavije je bio ključan za tu aktivnost. Dakle, istaknuto je da on mora se sve više razvijati i djelovati kao politička organizacija. Tito je to tako definirao kao savez bivših ratnika revolucionara i doživotno aktivnih boraca za socijalizam. Dakle, stvara se taj jedan novi kurs i politiziraju se članovi SUBNOR-a i na lokalnoj razini. Radi se na jačanju lokalnih organizacija i na biranju mlađih i sposobnijih kadrova. I samo kratko, naravno specifično za hrvatsku situaciju, za hrvatsko proljeće, ono što je sve dobro prodrmalo i SUBNOR je bio, dakle, akcioni program koji su oni napravili u suradnji Savez komunista i SUBNOR, dakle jedan ideološko-politički program koji je trebao poslužiti da se uklone svi repovi kontrarevolucije koji je dodatno zbližio, dakle, i politički aktivirao jedan dio članstva. Neke od prvih značajnijih političkih akcija na republičkoj razini jesu, dakle, javna diskusija o srednjoročnom planu razvoja Jugoslavije s početka 70-ih u kojoj su sudjelovali, gdje su, dakle, njihove te inicijative za koje su se odnosile na socijalnu politiku bile prihvaćene, većinom i usvojene u tom planu. Sudjelovali su u javnoj diskusiji, organizirali su je isto unutar boračkih organizacija u prvoj fazi ustavnih promjena. Veliki uspjeh smatrali su da je nakon godina i godina zahtjeva zapravo da su osnovna prava boraca i vojnih invalida ušla u Ustav iz 74. Kritizirali su nejedinstvo i nacionalizam. Naravno, 71. bili opterećeni i sami unutar svoje organizacije sličnim pitanjima. Imali su jednu neuspjelu kampanju protiv izjašnjavanja nacionalnog sastava pri popisu stanovništa, čiji su rezultati bili objavljeni 71. I, dakle, akcioni program, to sam već spomenula, pa da malo požurim. Od 74. uvođenjem delegatskog sistema su, dakle, upravni organi društveno-političkih organizacija, u ovom slučaju predsjedništvo SUBNOR-a, ulazili u skupštine na svim razinama, u skupštine u njihova vijeća. Borci su kao delegati bili u drugim tijelima, bili su ulazili su kao delegati u mjesne zajednice, društveno-politička vijeća skupština, SIZ-ove, konferencije SSRN, druge društveno-političke organizacije, razne savjete, komisije, odbore. Bili su, dakako, najzastupljeniji u mjesnim zajednicama i vijećima općinskih skupština. Vidimo na razini Jugoslavije 74. bilo je između 15 i 27% boraca birano u razna vijeća. Do 35% boraca bilo je zastupljeno
u raznim delegacijama u Hrvatskoj 1974. U Labinu, recimo u društveno-političkom vijeću Skupštine općine Labin, od 19 odbornika birano je 6 boraca, nekakvih 30%, malo više, tako da su dakle zauzimali te nekakve najodgovornije funkcije u tim nekim manjim lokalnim sredinama, osobito u mjesnim zajednicama, i ono što je Dudino istraživanje pokazalo isto tako, što zbog slobodnog vremena, motivacije, želje, nekakve osobne odgovornosti, onoga što su oni smatrali da oni trebaju zauzeti u društvu, zapravo je potvrdila i njihova komisija za pitanja društveno-ekonomskog razvoja 1984. Jer se vidjelo da pokrivaju u pravilu najveći broj funkcija u mjesnim komisijama Socijalističkog saveza radnog naroda i mjesnim zajednicama. Neki od takvih aktivnih boraca, evo jedan primjer iz Gline, nedaleko Siska, bio je i Milan Martinović, koji je 1984. bio umirovljeni pukovnik JNA, u isto vrijeme obnašao funkciju člana predsjedništva SUBNOR-a općine Glina, predsjedništva SUBNOR-a zajednice općina Sisak, bio je i delegat u društveno-političkom vijeću općine, član komisije za boračko-invalidsku zaštitu pri Saboru, predsjedništva SSRN regije Sisak i općine Glina. Dakle, još se naravno pohvalio i time da uz svu tu društvenu aktivnost koju obnaša u ovim godinama još uvijek ima vremena i za pčelarstvo i rad na stroju, izrađivao je nekakve razne drvene predmete i slično. Sličan primjer imamo i u Labinu i zapravo govori o tome da su ti borci koji su bili aktivni u političkom životu, koji su doprinijeli radu politizacije organizacije i radu lokalne organizacije, ipak bili nekako politički potkovani, imali neko znanje, imali, ako ništa, i da je jedna osoba obavljala puno funkcija u isto vrijeme. Dakle, Anđelo Verbanac iz Labina, koji je bio predsjednik općinskog odbora SUBNOR-a u prvoj polovici 80-ih, bio je dakle istovremeno i na mnogim drugim funkcijama, ali dakle njegova povijest je takva da je bio pomoćnik direktora za opće poslove u istarskim ugljenokopima Raša, da je od 53. izabran za saborskog zastupnika Vijeća proizvođača i člana odbora za privredu SRH. Od 57. do 62. je predsjednik Narodnog odbora općine Labin, ovdje ga u toj funkciji vidimo odmah desno uz Tita. Direktor radne organizacije Rabac, dakle i u turističku privredu se bacio od 63. do 65. i naravno od 65. do umirovljenja 75. bio je i tajnik Skupštine općine Labin. Lokalni društveno-politički aktivizam karakteriziraju aktivnosti u organizaciji mjesnih samodoprinosa, u rješavanju zajedničkih problema u općini, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, infrastrukturnih, pretresanju lokalne gospodarske problematike i općinskih investicija. Aktivni su na mobilizaciji, na zborovima birača, aktivno sudjeluju, mobiliziraju građane. Aktivni su u iniciranju racionalnog trošenja namjenskih sredstava, kako od strane vlastite organizacije, tako i ostalih namjenskih sredstava. Za pravilniju raspodjelu stanova bilo je problema i unutar SUBNOR-a, naravno, koje je trebalo rješavati. Bilo je i društvenih stanova koji su išli na rentu, pa su i to dosta često kritizirali. U podruštljavanju aktivnosti općenarodne obrane i društvene samozaštite i slično. Dakle, karakterizirala ih je oštra kritika, pozivanje rukovodećih na odgovornost, osjetljivost na socijalne teme, na socijalnu veliku disproporciju, velike socijalne razlike i na teme privrednog kriminala, i općenito su smatrali da nekako u ovome što sam ja vidjela, njihov politički pritisak je često težio ka tome da se pozovu na odgovornost, da se dakle imenuju oni koji su za to odgovorni, pogotovo ako se radi o članovima Saveza komunista. Dakle, nekakva tvrđa, konzervativnija linija koja je dakle zahtijevala uvijek onu nekakvu možda partizansku, asketsku, moralnu pravicu, koja naravno i u samome SUBNOR-u, mislim, bilo je dakle i ovdje svega. I ovdje je jedan primjer intervjua člana boračke organizacije u Labinu, Kazerija Hrvatina, koji je i autor, odnosno idejni
začetnik inicijative za preispitivanjem opravdanosti postojanja institucije zajednice općina, u koje je dakle, ta inicijativa potom uputila na Sabor. One su postojale do 1990. no smatrali su da se birokracija gomila, da je to gomilanje troškova uslijed ekonomske krize naravno nije opravdano i zapravo su nastojali to da se ukine institucija zajednica općina, pokušali barem. Nisu naravno uspjeli, ali su dakle neka istraživanja o zajednicama općina krajem 86. ili 7. nisam sigurna provedena i gdje se dakle nešto od ovoga što su oni govorili ispostavilo točnim. Evo on komentira u svom intervjuu, kaže danas govorimo da prozivke nisu poželjne, nisam za prozivke da bi se nekome skidala glava, već pozivanje na odgovornost i mijenjanje ljudi koji nisu sposobni za rukovodeće funkcije. Ne treba se bojati da ćemo time narušiti naše jedinstvo, dapače, samo ćemo povratiti povjerenje ljudi u partiju. U Sisku 84. Stiže niz prijedloga općinskoj skupštini koje su se odnosile na efikasnije funkcioniranje veterinarskih službi, inspekcijskih službi, u želji da se spriječi varanje kupaca prilikom prodaje stoke, da se organiziraju redoviti liječnički veterinarski pregledi po selima Sisačke općine. Razni su se problemi, ovisno naravno o sredini o kojoj govorimo, javljali. Također, jedan od zanimljivih prijedloga koje je trebao stići do Sabora, nisam uspjela provjeriti je li zapravo nekada je stigao na tu adresu, ali bio je adresiran na općinsku skupštinu, bio je da se zapravo modificira kazneni zakon koji se odnosi na davanje i primanje mita. Smatrali su da bi isključivo odgovornost za primanje mita trebao snositi isključivo primatelj mita, ne davatelj, jer su davatelji nažalost na tu protuzakonitu radnju većinu slučajeva prisiljeni, pogotovo kad govorimo o zdravstvenoj zaštiti. Isto tako su prozivali na odgovornost, htjeli su potisnuti djelatnost klera u općini i slično. Tražili su strože kazne za pjevanje nacionalističkih pjesama, krađu i pronevjeru društvene imovine. U jednom neuspjelom pokušaju zaustavljanja malverzacije u Sisačkoj šumariji, nakon razgovora sa inspektorom, nakon razgovora borca sa tim inspektorom koji nije baš polučio određene rezultate, očekivane rezultate, borci su komentirali 86. na svojoj sjednici: svi kritikujemo, galama, ne mogu oni gore napraviti ništa ako mi u općinama ne napravimo reda. Općinama je sve u rukama. Tu je privreda, tu je politika, tu je kriminal, tu je rad, tu je sve. E sad, kada govorimo o drugoj polovici 80-ih i o izazovima rastućeg nacionalizma, o drugim političkim stvarima koje se dešavaju, kad bi se zapravo očekivala nekako najveća njihova prisutnost i snaga i da nešto oni sada doprinesu u tom, ako ništa drugo, ideološko-političkom aspektu raspada Jugoslavije, zapravo oni više nisu u psihofizičkoj spremi, niti imaju više kadra. Kako se organizacija ne pomlađuje, zapravo njihova aktivnost u drugoj polovici 80-ih znatnije opada, imaju problem sa dolascima na sjednice, mjesne organizacije se moraju spajati jer ih je sve manje, članovi SUBNOR-a sve češće umiru, mortalitet se povećava i naravno vraćaju se na one socijalno-materijalne probleme izgradnje domova umirovljenika, zdravstvena zaštita. Materijal za sjednice im postaje preglomazan, pretežak za probaviti, dakle imaju problema sa redovitom aktivnošću. Jesu u medijima, osuđuju nacionalističke istupe, ali zapravo sve rjeđe i sve nekako, kako bi se reklo, jednostavno nisu više imali tu snagu, tu energiju, tu vitalnost, taj entuzijazam koji su možda imali u 70-ima, da sada krajem 80-ih uspiju nešto. Nisu naravno mogli, niti se moglo baš očekivati da oni sada tu nešto uspiju presudno utjecati. Pokušali su, ali kada je u Hrvatskoj u proljeće 90. na prvim višestranačkim izborima pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, oni zapravo ostaju bez svog tog političkog zaleđa, ostaju bez utjecaja Saveza komunista i Socijalističkog saveza radnog naroda i pretvaraju se u nestranačku društvenu organizaciju. Imaju 3 osnovna cilja tada, to je dakle njegovanje revolucionarnih tradicija,
bavljanje socijalno-materijalnom problematikom i međunarodna suradnja s antifašističkim organizacijama. Ne samo to, već u kolovozu 90. obustavljeno je financiranje SUBNOR-a od strane Sabora. Na jesen se ukida i društveni dogovor o općinskoj zaštiti za borce i invalide, dakle tu se jako reže prostor i mogućnosti za djelovanje SUBNOR-a kao organizacije. I evo za kraj samo jedan kratki zaključak. Dakle, ta njihova aktivnost predstavlja jednu vrstu transmisijske uloge u provođenju politike partije u život, iako je s vremena na vrijeme njihova kritika društvenih problema, poput velikih socijalnih razlika i neefikasnosti u provođenju reformi i politike, pogotovo ekonomske stabilizacije, izlazila iz zone komfora i pretvarala se u jedan oblik političkog pritiska. Sama ta njihova aktivnost predstavlja jednu mogućnost očuvanja ugleda i utjecaja u društvu, dakle mogućnost da ostanu prisutni, da i dalje budu jedan relevantan društveni i politički faktor u kasnome socijalizmu, iako su dakle 95% već tada u drugoj polovici 80-ih članova u mirovini. Nije to svima dobro sjedalo uvijek, na lokalnoj razini bilo je svega, pa tako i novinara kojima je to sve išlo na živce, koji su smatrali da su dakle njihovi delegati i dakle borci često prodaju pamet, naivno mudruju, sole mozgove drugima i jedan naslov koji je naslovljen "Gnjavatori su vječni" zapravo se dosta žestoko obrušio na njihovu aktivnost. Dakle, vidimo da je tu dolazilo i do generacijskog jaza, svega onoga što uključuje dakle, razlike u pogledu prema aktivnosti, društvenoj aktivnosti. I dakako posljednje, doprinos poboljšanju kvalitete života svojih članova, ali i šire zajednice, zapravo kvaliteta života svojih članova, kad govorimo o njihovim potrebama, tu su zaista imali uspjeha većinom u inicijativama i ono što je najvažnije, ta cijela aktivnost je zapravo za njih bila možda važnija za njih kao organizaciju nego općenito gledajući ukupnost u politici i društvu. Evo, to je sve od mene za sada. Hvala vam na pažnji.